Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin kadir bilen, hoşku berayin birumet. Ezilo duhazım bi çend dakika bahsa şehit o şehadet İslam'da bakın. Şehit o şehadet kavramek ki İslam'ı tege ki İslam'ı pir de neva Müslümanı da te istismar kirini. Ev şehidi ku Xwedê Teala Kur'an'ı da bazı dike Peygamber bahsa wan kiriye. O ev şehidi de roja me de îro ku dê frankez bî şehîd çi têkilî û eleqê wan bi hevdû heye. Li ser vê mijarê gelek ayet hene, lê em nikarin temamê ayeta bîn wer vê dere ku mijar dirêj nebe. Ji bo xatirê Kurd û Kurmancî em ji we re bê du ayet û hedîseka Pêxember selat û selavê Xwedê lê be me behs bikin. Ve gelek care li mizgefta, li televizyona, li sosyal medya civakî însanê ku bahsa din û diyanetê dike xojî û mele ve gelek godarî kirî ev mijara ji we re hatî gotinî. Lê em ê ji we re bi Kurd û Kurmancî behs bikin. Xwedê Teala di Qur'anê de divê şehîd namirin. Her wisa di nava milleta jî herkes divê şehîdê me namirin. Ma bez şehîd namir çi ye? Şehîdê ku em zanin hat kuştinê gelo heqîqeten dimire, ruhê wan jê dikişe, terê an çawa em çawa jî fehm bikin. Xwedê Teala di Sûreyê Ali İmran ayeta 169 da Bismillahirrahmanirrahim wiha ferman dike. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Muhasab nekin, hunzen nekin. Kesi ku derriya Xwedê de hatine kuştinê miriye. Wisa zen nekin ku kesi ku derriya Xwedê de hatine kuştin miriye. Kesi ku derriya Xwedê de hatî kuştin, kesi ku ji bo xatirê dînê Xwedê Teala, çawa Xwedê gotî wisa tevgerî û hatî kuştin, hûn ji we re nevê mirî. Bel ehyâun. Naxir, ew nemirine, ew saxin, عند ربهم يرزقون لجم ربي خوا تي رزق دايني رزق داين قلتنا كي قالك برفري حمود تشتي كو مروجي استفادة دك اللذات تدفينا شوقي دفينا عشقي دفينا كيما مراجرتي اف تمام رزق جي خوارن و خوارني حتى جيو مكان و مرتبه جي جرى رزق دي قلتري باشي خواهي ترى دفيجي لجم ربي و لجم ربي وان رزق تي داين بلكي الرزق چيه em bê em çar rizq fehm bikin. Tabi anatul Qur'anê mêze bikin rizq di Qur'anê de ew tiştê ku mal û milkê ku Xwedê dide me re, serveta ku Xwedê dide me re. Gelekî li ser vî ayet hene. Îca Xwedê Teala di Sûreyê Beqere ayeta 154 de hemen ayet dawiya wî ji hevdû cihê ye. Divê jî Xwedê divî وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ Divêje hûn nebêjin ew kesê ku وَلَا تَقُولُوا hûn nebêjin لِمَنْ يُقْتَلُ ji bo wan kesê ku tê kuştinê fî sebîlî llâhî derya Xwedê tê kuştinê emwatun ew mirîne. Bel ehyâun belkî ew saxin bel ehyâun welâkin lâ teş'urûn ew saxin lê hûn şuurê pê nakin. Yani saxiya wan ne ve kıyameye. Ev li cem Rabbi xwe tê rizq dayînê û cem saxin cem Rabbi xwe her wisa saxin lê hûn nizanin çawa saxin. Gava Xwedê Teala divê ji hûn nizanin çawa saxin, hûn şuurê pê nabin, êdî li me nakeve ku em zêde li ser şîrove bikin. Dixwin, vedixwin, di cennete dayê, di koşk û serê dayê, bi hûrî û golmana rayê, evayî dîl me nakeve. Belê cem Xwedê saxe, em bivê cem Xwedê rizq tê dayînin her wisa saxin, lê saxiya wî çi ye? Mesela ana em bê Hezretê Hemze bi şehîd ket. Şehîd ketin çi? Mesela em bi derya Xwedê de şer û ceng kir, li şerba Uhudê de di herba Uhudê de bi şehîd ket. Yani li gora me miriye. Çawa miriye? Ruhê wî jê kişiya, ji qalibê wî derket, ruh çû ba Xwedê Teala û cesedê wî jî defen kir. Wek her kesî. Em bivê Hezretê Ebu Bekir, Hezretê Ömer, Hezretê Osman, Hezretê Ali, Hezretê Hüseyin her wisa şehîdê temamê İslamê.
تو مزد که نورمال گورا ما او کسانا هاتن کشتن روحی وان جدل کتی او کرن دفن کرن یعنی مینا مساغنن ساغبون لبا خود تعالی او کو اوانا نزی خود تعالی نه خود تعالی بونر اکرام کری قنجی کری انسانی کو لگورا دینو ام به رچو شوپا خود تعالی خواستی بیا و تفگری هاتی کشتن او نزی خود تعالی نه انسان رزق هری مزن مرتبه هری مزن او کو مرو روز قیامت نزی خود تعالی لگورا ریاوی هاتی شرکتنی او رخونا خود دایه ام به جیانا خوش دست دایه للبا ما ام في آيات شافع عمدكن بلي قوا ام لي مزادك حزد حمزة حزد علي حزد حسين حزد عثمان حزد عمر بناتر هاتن كشتن ومريه روحي وجي كشيل بام مريه للبا ما شوا ام بي قادر تعالى دبي احياء للصاغه يعني الريش وشوبا وان نابو دنجي وان نامر جسدي وان مريه للريش وشوبا وان نامر mücadele ve namre, tekuşina ve namre. Eva hatta dünya sağ ve khal basa em bevi mücadele Hazreti İbrahim dike, Hazreti Musa dike, Nuh dike, Hazreti İsa dike, tamam peygambere reçu şopa ve namre. Her usa ev kesi kulisa reçu şopa ve em bi çuye o deber dini khadi da ruhi khadan mina Hazreti Hamza, mina Sümeyye, mina em bi Ali Yasir اشترى بك حزت علي حزت حسين وهربكي ابو حزت عمر وحزت عثمان تمام الشهيد حنيني وفلان قشتك ايو حدي ايوان كسانا ريجا وان شوبا وان بريزي وان ام بنابو دنجي وان جمع نامر لجسد وان لجمع مري اما باخدي چوا ساغ چوادك امي نزان لورا خدي تار دري هو نزان دي ولكن لا تشعرون مو شعور بينكم فهمناك چوا ام به ساغ و چا درز غداین اوا شهید او کو کسی کو دریا خودی دور کشتن او کسی کو جبو خاطری مجادله دین خودی بک مینا شر احد مینا ام به شر غیبر شر بدر شر ام به حنین هر وسا ام به حضرت علی و فلان را تمام شهیدی خودی تعالی نه و هر وسا دریا خودی تعالی جبو کو مجادله کن هاتن کشتن ام به جنا خواج دستانه لسربيا جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام حديثة كتير برسين عن أبي موسى رضي الله عنه قال أبو موسى جهاد الرواتكين خذ الجراز قال قو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام هات برسيني عن رجل جمت بياكي مربكي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل رياء جو هنك انسان هنا جبوك خالبي ولا فرنكاس شجاعته بجهاتي بجسارته جبو جسارته خو نشان بتر شر جنگي شردك يقاتل نايكوش يعني كسي كو شردك هنك تر شر جبو خاطري كو خالبي فرنكاس قال لك بابا عقيدته ميرد ام بيجي قال لك جسارته وهي انسان كي يقاتل ما يقاتل حمية جبو ملتي خطر جبو حمية خطر جبو ام بي اهلي خطر يعني ام جبو مثلا ارشتي مثلا ام بي ارشي يعني ام بي نجات فرستر ويقاتل رياء وهناك انسان جهنه ام به شر دکش بر ریاکاریه شر اکونومیه دکه شر شور دکه شر مجاهده شر گله که انواع شور هي شر هي ده پرسه او برباد پرسه ای ذالک فی سبیل الله جوان انساننا کی در یا خود دایه میرک جبو خابد نشاندن کو میرو جامیرو ام به گله که جهاتی ترشاد که میرک هی جبو خاطر ام به ویژن ارشتیا خواب نجات پرستی خواب ترشاد که مرو هنه جبو خاطره ریاکاری ترشاد جنگید که کی جان وانا دریا خود تعالی دانه جی پیغمبر ده پرسه پیغمبر دویجه من قاتله لتكون كلمة الله هي العليا کی شر بکه جبو کو کلمه خود تعالی قانون نظام خود تعالی لسر تمام قانون رابا گوتنا خود تعالی حکم خود تعالی احکام خود تعالی
قانون یاسا خود تعالی لسر تمام قانون رابه فهو في سبيل الله او کس دریا خود دا شر و جنگ دکه و وقتی دمال ولاته کی کلمه خود دستلادار نبه شریعت خود ولاته تو نبه دموکراسی به سوسیالیزم به لیبرالیزم به على كل حال انا دولت مسلمانه به پرانی لتو ولاته کی دولت مسلمانه دا دولت اسلامی تونه قانون خود تعالی دستلادار نه اوان کسانا جبو خاطری که وی قانونی وی نظامی وی انتظامی بپارزه هر شهر ور کشتیجه نابن شید لورا جبو خاطری که وی ولاتی قانون خودی هبه تو مدافعه و محافظه و قانون خودی به که کلمت الله لسر هر کلمه رابه و شاقی مرف ور کشتن لبا حقی جبو که مرف لبا حقی مرود بشید لیولا تو هر جبو دموکراسی شهر بکن تو جبو سوسیالیزم شهر بکن تو جبو کمونیسم شهر بکن تو جبو لیبرالیزم شهر بکن تو جبو نجات پرستی ارشیتی شهر بکن در نوا ملتا دولت آنجام بی سیستم دنیای دا دوی فرانکس شهیده او شهید دولتی یعنی جای ام بیجی گل که امکان دولت استفاده دکه معاش دی آیله معاش گرید مال باطای فلان جوی استفاده دکه یعنی درجه شهید حساب دکه لقات بالكلمة خود تعالى القرآن وحديث مزابك او کسی کش بو ولاد جی ور کشتن قبل وی ولاد کلمه خود تعالى دستلادار نبه قانون خود دستلادار نبه او کسا نرج بو قانون خود بف دستلادار شر نکه تجبو ولاد خوش بکه تجبو کیج بکه او شهیدی کو اسلام باز که حضرت محمد باز که تو نجوان شهیدای قبل واره به کسی کافر جی لبر ولاد خواه ام بی مجادله دکه او جی ولاد خواه مدافعه دکه بر ولاد خواه دا شهد دکه او شتی کشتن ویش غیره او جی شهید به هاتو بیوی ناوانا مسلمانه مسلمانتی به دیم ناوان قبل تو مسلمان به دوی گوتونی تا دلی تا یک به و هر وسا اف گوتنی خود تعالی الولات تا دستلا دار تو تمام قانون خود رد که اسلام رد که قانون شرعی رد که قانون قرآن رد که و قبل کیف اتحاد به فرانکز بو شهید رو قیامت دی خود تعالی دنا برم هذا حکم بگه کی شهید کی شهید نه